Maya nĩ magana ma atumia, airitu na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu aria mekururunganite kundu gutiganite gukirira na gukumithia ciiko cia njuragano iria ikoretwo igitungio airitu na atumia. Guku kaunti-ini ya Nairobi, arurungani aya macemanirie kiharo-ini kia Jivanji kuria mururungano wao wambiriirie guthie nginyagia bunge-ini ya bururi makionania moruru mao kurumirira ikuũ ici na unyamu uria atumia na airitu makoretwo magitungio na gutiga family cia akui na kigiriko kinene. It is so painful to lose a daughter like that one. A daughter who has a vision. We are your brothers. We have you guys as our sisters, our mothers, our aunties. Makuite ifandiko imwe ciacio iri na maritwa ma amwe aria moragitwo maugite ni undu wa kiha kuona ikuũ ici igithie na mbere na gutafanio na amwe aria maraitafania matiraikio ngono magiukirira honge cia uthuthuria na njira nene. We continue to march this war for them. We will not rest. We will not sleep until it is clear to this country that we women deserve to be alive. Siona chenye president wetu amesema kuanzia venye wanawake wameuliwa. Atujui numbers, kuna zingine tumefichwa. Nimehitite gwakiriria mirurungano ino nginyagia ihoto cia atumia ithingatwo na makorwo mari agitire kuona ti kihoto kuragana kurumirira ndugu cia kiwendo. Oho makiuria airitu kwimenyerera na meyende. Wamezaliwa na mama na baba. Wakati baba anaua mama, si ni kama mtoto wake anaua. Kugia na system eramenyekate mundu aigire ya BNB ni atuika registered. Kaunti-ini ya Mombasa, atumia aya ni moritie President William RUTO kuruta ndumiriri yake igie njuragano ici. Mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga agikumithia ciiko ici na kuria thirikari itafanio thuthuria wania maratafania ngero ici. Tunataka hatua ichukuliwe ili mambo kama haya inaweza kuepukika. Kama wataka kumpiga mwanamke, mpige mwanamke na pesa. Mwanamke hapigwi na mkono. The first law that we should work on should be how to deal with technologically facilitated sexual violence and other violences. We need the president to understand that the families of these women who have been brutally murdered have got so much trauma. Mwena wa Eldoret, atumia mekururunganite hamwe na ateng'eri matiganite mari na mwario mwe ate ihitane rikinyu ciiko ici ihitanwo nacio. We lost Agnes and she was a world record holder. Now we've lost other girls who are school girls. How far is this going to go before it ends? Panapeleka wasichana ndani ya lodging alafu na waua. Hata kama kuna mtu amekula fare yako, haitakuwa suluhisho ya kumuua. Na kuona mashira maingi maria mambikagwo megie njuragano ta ici ni moyaga ihinda mangigatuithanio. Ruhonge rwa magoti ni ruritio gutigirira kihoto ni kionekana. Kiama kia mawakiri gikiuga thiaya wa mashira maya ucungagiririo ni wagi wa mawakiri ya kuigana. We are here because there's been inadequate action and response from the government to this serious crime that is affecting women in society. Njuragano ya ica ikuhi yari AIRITA waeni muiritu wa miaka 20 uria woragirwo na njira ya magigi mwena wa Roysambu nyumba-ini ya Airbnb na kiumia-ini giki niguo muto wake uronekanire. Uthuthuria ugithiaga na mbere ware makoretwo magitafania njuragano cia atumia na airitu anini ritana ni rikitio kuri honge cio cirithania gutigirira aria maragererio ngero-ini ici kihoto ni makiona. Ngiribotera Kameme TV kuma muciĩ-inĩ munene wa Nairobi ni njĩtagwo Wangui wa Muirore.